Ni sambula vinaka na turanga na marama dhaur bono ngone leo bakakina wiki mnirangoni o ni indo wating mai na nandanga una waru takiongo na waki keli ando rungodia na Radio Fiji 1 ando mo ibiti kena FBC TV wiki mnio ni indo sarawating mai na ngona waru takiongo na babini binatiko ya na buni bi mathawa na kena itutuku ando wa aso komunitali ting mai nanda baliwale zina kena ando talitaki na bi ulu tanga iso kando ngolevitiko en ngauna ni waki keli. En nandanga unongko wabini vinaka ni edingo mitaliti kona itutuku sen besureti main Legal Aid Commission ka tiko talakina na kabende inta na kena boy lesi pana pasa tawake ka rawani na mai rungoditiki na nabika so erto waro tagatiko na Legal Aid Commission nimbula vinaka nita pana pasa nabikinda bagi mandanga beira rando bating mai na nandanga uno waro tango na waki keli nimbula vinaka nita ni sambul vinaka na nonta uninto bakarong tikumai bakamuria bakamalo tikumai na ngonong kono program ni baki keli babina tawali unita ni mbausul tal tu endo ngono be keto ena buku non rme mbulongo tal tikumlen bono membalata na pengarabe ena neto tambana vinaka panapasa na buku tikani bitala no sama ingarabioti ndarua sango lebo tikina tolu tiko na matanggali dhala sena bingarabi ndo ba edora keni matai se kone kena ba peritani ambe kana crime kabaki na bubale sena family katiko sar ndo tale ko ni nangai ba madala kina na singni ko darule subo mandanga merani ba matata kino ndo bingarabi ena rua na dhala sabi tal no tegi en ngauna ni baki keli sauti vinaka na ketondo vingarabi na kisi membaleta na kisi nimba Sulawesi sena criminal cases ketondo bebu ke ena buku ni kena sole na bakasala vera rembeta ki verna mai vertono visa ketondo bebu ki talanga ena buku ni ve matataki eval ni belewai sena legal representation ena kisi ni matawale kaumana na family law act ketondo bebu ke ena sole bakasala verna ni bonua bakatalanga kina na ve matataki ve rangandraba na ve buke mai ve keto inaka okila ni ndona tikina rambo ile busar ndar na vital no tikina na nantanga una ni baki keliko merao ni na tito busar na numundo na bande otaga tiko na vingarabi ngo na civil sevaka na rauni na angarabi kina na vika taleso mai na kena ni asaba madalatak ndina tudongori na civil cases okoya rambo ile busar tiko civil cases ngo wili tiko kina na kisi kasenga ni oka ena kisi ni mbasulawa wakatala kina na kisi korasenga ni oka ena kisi ni matawali karasenga ni rungodi ena law ni matawali rambo ile busar tiko kwa mebaka wabak madal tiko na madal rosawati dondonu kwa ya ukreti kina kebakarin do talangono menderu na wasaki na verna ni bona membaleta na vengarabi ena rukuni civil cases vida na veitiki na sena veitiki ni lawon bimbi ka vodi koto en vika taleso maina kena ni asaba madala takoti kin kena ndaruna vital no tiki na ngoni baki kel na vebu kena civil cases wili kina na vebu ke tondo takaba ena kena do volai na will veira revina kata na vebu kena will ngona no mungangandro iko ena kena botay na no muya ngono sa lenga kina lebu kena ndo baka level takatu ngono santu ya kina lenga saraka endo ambose tiko na vevala o ira rambula tiko embaleta na yau ena buku ni kena sini baka matata ki se odei obina kata mina tau kena ndona tambari bengara ba ke tondo bebu kina tiko talanga na grant kitendo bebu talanga na kena ndo apply ta ki se kena ndo kiri na grant ena high court se ena mata vile wai na grant ngo robio kan tinga bet kina wile yo ke bakasa tiko na will ndo sa lenga saranga ndo apply ta kina grant of probate maletini tiko na will ngo ena buku ni kena kere na be bangando ni mi ban mata vile wai dake ena buku ni kena botai na yau ni ko sa lenga ke bakasa ngani na kere na grant ena sindona kaya na roni daka wana yau ni ko sa lenga kana vale sena moto kana katu do baya roti kuna matakali grant ndongo ra probate ani tukuna will but kin do talanga na letters of administration ke kai warre na will inaka panapasa en buku ni ndaruna ngoleba manda ba leleka na be ngarabi na will
Ke baka ndua patating mai nanonda ngaunangoni waki keli. Kangan reba mena awi talano taki se mena kauya ni wakalawa mundo urani le taka mai na vika membaleta na wheel. Tapos so nangauni sa lero ni na muri. Sabang dondo nga ni bikem do lagi taka na wale fomu na vitala no se tapos oti. Endondo mena paru taka mai koebe ngan reba mena wakalawa taki no na wheel. Binaka be irer ngan reba na vebuk me ban itu tambana. Etiku na fomu do fil taki sen application form. Etiku ena itu be pali bola ena pe CVT. Etiku talanga ena kai lavaki. Meron do kota bata mai na application form. Ngome bakana bili ni wai, bili ni liva. Ke bakara daka mbi to ngome kina ndo na tikin do ni non pe slip. Bakatalanga kina kena ibakan dina tale ni veka ke to binakata me bakana ke bakau ni binakata na bibuk na will na kitu na ngandre wana nomni birth certificate me mate tikini ni yada mundina ko mena biwe na nomni will yo na me bakana bibuk kedanga kitu ndo sulia na ngandre moni na kerker raumeliu ni semberin kitu na rani buki ke moni kina Ina kan yoni bo matala tiko na vika membaleta na wheels na nona iau kangan reba mena la imbiu mengai volai tu bo matata o dei mena bako se mena solikina na nguna sana yalikino numbula zabosoti na vi iau eso iau sarangai na numa ngame sana wasea sana rauni koutu tingu maina kena itu na ngona me vale fomu kina don gurnita na binakar kitu na binakatal ngani bagandinindina ni iau ya otau kena tiko iko atau ndom pakangan kari barita ki kau ni binakata moni bola na vale ve weti moni ndondo moni no kotingu men doni bagandinindina ni tiko na vale e vole tiko bikem ni me bakam bekan na title bakata laki na motoka ke bakata na motoka ke turi kan doni bagandindin me biruto na LTA ni vole tiko bikem ni na motoka balata bagalawa ikusindo ni sulle andona kau sang ni tokena yo ndondo no moto kena tiko na ngone ya na kau ono binakata mono sulle bana no will Bina bale usara nangai tomani tiga ni nabi tal no membaleta na bingarabi ni Legal Aid Commission na bobi ni binati ko bana kanda pana pasa tawake enando mandananda dengo enanga ni baki keli sabi kinda bagitali tiga nangona ni baki keli ni vital nota kiti kuna will o kila na itapa na pasa ni ngo endo na ka endo undendre tu weekend sa ngona endo yali kina endo na wekanda sanga indando leva kelia mai na ia wetu wa na kena itu na labo musuki na inisua na vitambana taleso ka baka endo nonda tunga o kenda ni ngona enda yali kina era sama ibile zake o irera kila ni tu na vika bango o kila ngo na roni tiki ni no mundo vingara na ndina to dongori mebaka ni nangona o binakata mo ka bikin mo will ona baka material ita kai kya na iya ko to kena o dio binakata mena to kena nangona o salanga kina mebaka utukune tiko na motoka na pale na ka kila ngauto kena ni labu tu banambange yo na ilaba na FNPF Orang o kwento teninga katang laki na insurance kwento teninga ina wale bo klani sana matato ya bikim ni ndova ti men ndanga ungo sandolo tu na taliboni na toluro ro sebo diwa sebo ke na bitu toluro diwa sebo ndo ke baiti kuna bata tarro ena bunga ni vital no membleta ndongo ka kero sa waseti ko ni ngoka na nondo to venga rabina Legal Aid Commission ena buku ni wills ena bi kauta ukena me baga ibola taki membleta na bikando sa wakasala takira tukina leoni wanu ena ngonongo ni wake keli membaleta na will en bika ndo raise the lesu en buguni binga rabi ndo sa voedor katiko kine sona molmolumu raundi ndo na barita ka me raundi na buke ira na wakanda era na ngandrevo mer ndo ko to me bikim ndo na bika bongo na molmolumu ke to ndo re de nitiko ngo ena non ndo wale mo irlen bonua rasanga ndo ko to me ni bagandin ni bika era to kena mewaka usatu kuno tiko ya kai vale ke vaka tiko na vale ndo no metiko ni vakandina ni oni to kena na vale na matangali ngele vaka dabe to kini tiko kina ko ngone asanga ndribi kini moni ko to mani vakandina ndina ni veka oni to kena balata na veka to ngori ena mbiu vaka matelai wana no muni wil kena karota langa
sonongona do vedalati na yada do mbiu koya kituntungan rabikina kebakao kituntungan rabikina muninto kota maina nomni boni sudu wakatalnga kina na non boni sudu oira oni vina kata me vole veira na iya oni to kena tu meroni vaka matata taki wana nomni wil me vaka ndei kina but sonongona kebakando vedalati na property na vika oni to kena wakatalnga kina na yada konimbita mer to kena na iya oni to kena tu era oni le yada wana mate veloe me le ve mbata kina ndo yada tukini ana ndo li challenge tangoni kena ndo li challenge tangoni kini kana grant wana high court yake vaka tigo na ndu indu ibaya pina vole busaro kila ni ndono kanda satingo na bevata taroma nimbula binaka nangoni vake keli nimbula binaka mbirwale nimbula binaka taronga makaina odi solia se vakarota mai na letter of administration kena kuruto probate yo vinaka na letters of administration what kin grant of probate solianga mena matavelo yadaki sena high court okay to na neto itabi sena neto dakada ke baka ni vinaka ke baka ni ngol me bikito kito na buki kemni na kena bola ini bola sena kena draft kena documents wana high court na kena li lodge taki meron li out making na grant eda na raramba chuko ko na grant ke baka chuko na will eda na chuko na grant of probate ke baka warena will eda na chuko na grant of letters of administration yo na grant esulinga mi wana mata vile wai okay mundo ndo tiko nga mundo isema tiko ni beir na leni bonua kina mata vile wai ena buku ni kena kere na grant balati ni na grant eleven to no muchuko na letters of administration sena grant grant of probate o ko endonga na tikini bola dange ngaen dali kere isolima esenga etiko naka entondo numena adaka mena pakorota tiko ni bola mena pakorota ko mata vile wai kona kaya ke tondo vivu kino kito ndani se wata tartiko jeni korwa na kuko ni goodwill watakin na probate and letter of administration toto watarau na grant of probate watakin na grant of letters of administration aro grant rorua na grant me baka madaltaka ngo na viva kando nui me bana mata vile wai me botai ne yau ne ko esa lenga ke baka warena grant ene sindo ni botai ne yau ko bolai tu be ko esa lenga yo na grant of probate ke baka ti ko na will ena baka muri na dava e vir ko tur na will ena buku ni kena botai na no ne yau ke baka esa na will e chuko na lawa e kobuta na letters of administration na kena botai ni yau na dana chuko na succession probate and administration act e tiko ka bindi itu ka ko metela lai na kena botai ne yau ne ndo ko samati ke ka warena will e videnga ive watina e videnga virtuno wani na non entitlement to lo ina vole busara wa bine benati vole buena buni bota tarro ka wa rara matagitinga kina na bikaso e rawani bukiki na bikimni na ndo boting mena nandanga unungo avo bine benati ko na buni bota tarro sandola tikina talibona toluro sebo dio sebo kena bitu toluro dio sebo ndua ke vai tingo na bota tarro membaleta na tikina mbimbi kapital no tikina ngo ka lebu weekend ndo le deka lebu na ngona enanga ndo bimba se bimba ta kinai au enanga una sa yali kino kwena ito kini au ndina to ngor ya do sar tinga ngono ngo baka mbimbi weekend na ito kini ndo baka lewe ta katu ndina lebu na kisi sarangol tingo ndo le rongo de valveloi ena buku ni kena vemba tik ngona na yau ni ko sa lenga ndo le challenge tik ngona kini kana grant into be apply tik mena grant ndo tu kuna sanga no na yau na katu lo waya ento kitondo vingara bitana ndo talgana tik ni to vingara ban kan ndo le challenge tik na grant wana high court kembale keba kai tiko na will o ya rawa na vital lokin keba kai senga ngai laki vimba ta ki se ko na matangali kisi wango kembale durmeki na grant senga ro grant ro chukora oi ro grant edan ro chukuna grant of probate keba kai chukuna will grant of letters of administration keba kai warre na will wena vole busar ni tandaru ngai ngole batal mandani nguri ndo mandana dengo na ngona ni baki keli
Sa andando batati ko nang ono waru takini baki kele bina bole bekim ni na borong ting mai bekim ni na sarabatal tinga mai na FBC TV en buni ken ando bakeli na be ulu tanga so karau ni na buke kemuni en no muni ndo bating mai na nandanga unongo ndaru mbiuta toma na wheel ke na be ka vongo kila ni sama tata mai na taro e ngole ting mai ya ndaru ngole batal man na be tambana tale so ka o katiko en civil crimes en na be ka ando o ngarabotiko na Legal Aid Commission. Ketondo bibuk talnga na kenando lodge taki na caveat. Ngove ira ervina kata merando tarova na kenando volitaki. Sena kenando transfer taki na vale. Kaya kau kila ni tiku na nomundondonu mo vakava vakakina. Eroti kuna matangali caveat do lodge taki. Ndondo li lodge taki virtuna Register of Titles. Ngome mbaleta na ngele vatiki na vale. Kora tuna kena titles kora wala iwa kalau apakan titik tu baka maten tu ando tala nama tanggali kevet do li lodge taki na high court ngo membaleta na grant ko kentur vital mata tu kya baka esor ngona saranto bimbate gitu na membaleta na kenen do kerina grant sarto ndo apply ta gortu ngai ndombe kana leni matu vale berkeni bakarita ki sangkata ko na grant kuno ko senga asin do na wil ta kabota mangu ngori na ndo kemdo nganto apolanga okori ni challenge ta garin bindo na kevin me kuni soli na grant kito ndo bebo kita nga na kenando defense na kenando file taki na eviction sena vacant possession gondor ngoda nga na high court ngo vira eratiko wakata ondondonu wanando na tikiningel kito ndo bebo kita nga kina na bukuni non rata lai do irango se be irna na vina kata mera bukei ena non ra defentaki mera kuni pangalala me bana tikini gelea ada na tingo na eviction proceedings kito ndo bibu kita langakina na ngonongo sa kito ntola betu na bibu ke be irna kisini personal injury claims ngo birna lo longa ngunsala go ndone tikini bengara bibu elewu nangon to yado kin bakal kar ngin to lir nga irna private lawyers tumbai balatan kani third party baya yo ngon ko kito sabi bu kito kikina kerwa bitan lo tikina madau sauti membalatan na kani third party bat ki mai taluisa baka mata tikina tikina ko ni kina beka kito lava ka mai bir lin bunwa sangat wala ngani personal injury claiming unsala kito ndo bibu kitalanga ena buku ni mabawa eval ni takataka kaya kartu sa sindo ni karabar tu na leba keto ro ni bebu kinan buku ni kena kauna kisi eval ni belewa do talantik ni ben karabi go ena buku ni iber na bangkara loy si JP ena buku ni ken do sign tag si certified tag son ivola keto ndo bebu kita langakina yo na bebu tu dongo kito sin lava kenen tonaka warren ni somi pakai lavo Ina bole busara ni tapan pa sa ubo bini binati ko na buni no muni saku tata kiti mai bi na tiki na bimbi kan ndo do ko tiko kan lebu be kenda enda senga tiko ni kila ni ndo tu na Legal Aid Commissioner rawan ndo o bagayadora sendo bi baga salata ki beira ndo ngo beira ndo sotaba na bagadalaka na kenan ndo laki ngandrevi me membiuda ke bele wimbeka Roma de nindo na keni ba madala se dava ra ni rada ka ba sora ba ronga te mingora so tabo tu na lenga ba ngona ba dala ka senga ni ba matata te te ra binga uni sale ra ni ramuria binaka keba ka ya don dona ba dala ka ko lo donga se mabo keni ngun sala ena binaka na kena ngun totol mo biti ken dona report e virto no visa batana report virtu no bisa ngori bagandinen dina ni ya dona lenga nangono mbiti kin dona report virtu no bisa arto na takava arto no bisa na arto bi bangangai membaleta na kena ya dona lenga na kena ya dona zonga arto na kauti kemni talanga ngoni na le lori baga bunuai ke buka dona mabwa tare kemni na ngoni adu kina lenga rona kambimbingo moni na no na kena biuna report patken moni na kautama indoni lave ni madala ni num ni lore ba bunuai sena medical report bala tango e bagandinen dina ni maboa lo ke muni ngoni bakadalka bala tana
medical report sarangangori kona ka indo vanta ki mendo zaka kina na third party claim se na claim da vanga me zaka be koya e donga ikemni ko vaka bona donga Ango na tutu batalitinga be irera mabua na bono ni zaka me ba sa ba rita talitinga donu to do kangori na kambimbinga metiko ni vanga dindina kambimbi na vanga dindina ni no mabua mai be puni wai na no lori ba puni wai wilikina na no muni ngole baka vidi balembula e vidi kimni vanga taka ke ka ni lire dan dora private doctor e vidi ne kini sau na resiti na katu dok ba bale tangoi vanga dindina ni ko lori baka puni wai na ilawa tal ngangor na ngona ke ka na le ya do val vilwai ena le claim te ke le stel mai ve ko e ka vanga taka me bale tan no lori baka puni wai Mina wale busara ni tapa na pasa wiki mnina wakanda hoya ndua tale na tamba ni vingaravi kina na Legal Aid Commission me wakanda sa rongo de tiko mai na vikao tau kena ndia wango kina nondando uso tapa na wadala kasi na maboa na buguni dhonga ka lebu nangu nenda sando na maboa lalainga sanda wale ibotu enda senga ni kina na kena ngai kakana tiko kina nonambula koe we adu wana wadala kasi na maboa ni boli bola me bakau sabare tatongo na ngauni salaro ni ramuri kina rokanda na be ibonua rauni rana ngole kina no mundo tambana na boli bola me rauni rana buki na buni mi tikina bimbio saba madala tikina ngo ibina kana nito vi bola sati kana vi seviti nito bola liu tingo suba nda kuni balwalesi na usori nandi singa toka lo toka imba lambasa raki na voa sabu korvo ina sinu watalaki na taveuni ebe mbale sati ko tau doko na via seviti na vingaravi ni Legal Aid Commission nondra tau bali bola karauni ni na rere ni kina na buni be ibanana no iso eti gongondo mandana diengo ena ngona ni baki keli Osa wikinda bagitalitu kana nondanga uno baruta kingoni ba kekeli ena kena runguditi kana Radio Fiji wanando mai viti kena saravitalitu kana FBC TV ena nondanga unongo andona tikino ni warita tiko se ko ena nonrondo wanga lalataki mai na tikiningele rantambe tikina na wakanda ke wasa na utiti umbeka na ngauna ndondo merati kina asa warita tiko ni ndo bingara vital ngakina Ramon indona kena itugutuku matata vir na wakanda rando batigo na ngongo kina bi katal ngandondo sotabo ni wande to itiga na mundo bol vinaka ke tondo bebuke bukan bimbi vir na kisi ke tongarab to ngongo bukan bimbi vir na suli vir na notis vir na tambe tigo baka taun donu rando ngole mai ena buku ni non rabena kata merbuke go ena kena sa suluti vir na notis me bertumbe kana TLTB se me bertumbe kana housing notisi mervangalala me beto keningele iyo bakalawa ke bakao tambe tigo bakatao ndonu ke bakasa solubi kono notisi tigo bi kona ndonu renyo vangalala me bakani sa solubi kono notisi se renyo tambe tigo iyo nakanga na murre mai na ngole bana mata bele wai balata to keningele bakalawa itu bi kona ndonu mena bi bangalala taki iyo ele weekend dan no mati ko ni ke bakawo iko to keningele tiku bi kona kokua mo bangalala taki ko ya itiko bakataw ndonu bakokowa mo ngayani mo sa thabutana vale na katu ko baya mo vidi muri mo bi bakarere ele weekend no mani ndonu tingori ke bakakenta to keningele iyo bakalawa ngori adala tiko balata rauni ole bital na lingai law virto no bisa ke kali report ko enta bitu ko taun ndo balata na ngoni salanga oronyo bangalala taki ko enta bitu kinya ngo ena mata pile wai ena bukuni kena kere na eviction order ono ngasa solimi kina na eviction order ngaya ona ngai taka kini ko mo be bangalala taki ina ka uklani onindo bati maindo mandano kanda satingo nda Ngo teman-teman no pata tarni sambula vina kana ngauna ni baki keli. Iya ni sambula vina pendiri wale. Pendonga atataro be nonda ulang indo ai.
Wava manda endua viotini, ro angele, volei tu vitangane angele. O tia sa e mate o tangane, volei tu viele o angele. O tia angele vawati tali o elewa. Se vawati o elewa, ia tu andino ina mbanje. E me vawati asa o make tali o tangane ama vawati na, ama ndino kere na mbanje. O tia me mate tala no elewa. E tu me vi tangane a kaukaua, ina lewa na valeu. Na valeu sarvata tarmai neta. Ia vinaka, na kaukoa e tiku ngā via lewa. Bale tini koe ya, e vole tiku vi koe na ngele. O kila taromba kia e tiku vi na kaukoa vi karomba kani watina. Karoni watina, pan sama te mate watina. Io na kaukoa e tiku ngā via lewa. Bale tini koe na legal ye, ne koe na token ngele. Io, kewa ka sama ni lenga o e lewa. Kewa ka rosa, whakamu whakamate tu. E tiku na kaukoa ve tangane, mena kereki na me, transfer vi koe na ngele. Balta wakalawa, o mate ni watina sa mate, o karombeka ni watina ko sumutingbeka nandina. Sa tiku na kaukoa vi karo ni watina, mena transfer taka vi koe na ngele. Na vale, ni posota. Balta wakalawa, o rosa vi watini. Ken panbal na katau keno elewa, nangone lenga kina, tiku na kaukoa vi tangane, mena claim taka. Ya ke rau wakamau. Ke rau wakamau, wakamate ni tu. Ke baka manisianga ni wakamau. Zama beka na ibanga sala mbalete irto na ana baka tataro lau timo ya. Rau ni tiko e na weka i leo e na buni wanana no ya. Ke baka rausanga ni wakamau, wakalawa na ngonongo e baka ndite kitu ni oira ersanga ni wakamau, esanga ni ndono nra koukawa, mere claim taka na iau ni koe salanga. Esanga ni wakandoni wakalawa. Una vale busara ni sambula binaka na ngauna ni wakikeli. O yo senga upa pila pina apa ale pubalanga na taro apa sa sa upa pina mai. Naka boga lebu. Ale busara. Una vale busara na dauti umai na ngauna ni wakikeli. Dala bitiki na talebo na toluroro seiba diwa seiba ke na bitu tolurua diwa seiba ndua. Darulis talmandanga na buku ni tauke ningele. Ngoindona kaindo umbasi ka boga lebu na nonda tiko boy tiko ke baka sa lenga beka ngana nonro to tiko orto na leoni bubalea senga beka ni binana bi maliwai sa tu kento ni to kiningele tu sa bangalal te merto sa bangalal ye zala tu bala vi bangalal taki erawa ni lakabo tu kiningele vi bangalal taki to mandor to na matangani si orto na ebusa yo merto sulera no notis to notisi bila na singa si bila na notis ndaro ni lakabo ngau kenda ndaro ni bitanga bakai bolan to notis nda sulekina keto sa sulit tiga wiki untuk notisi untuk bangalala main lo menitol setengah bulan singa 3 bulan ini kuah sarangan notis ken bambal na yala lai tol setengah bulan singa se eroni laka tahu eroni laka eroni sivia yang tu bina kami tentu sulit tonga tol setengah bulan singa untuk na bulan na notisi merah solivira merah ronra bakaboro tikira eno non ra bangalala merah li bangara tal ndor buro merah tukina nangonga sawo tikina tol setengah bulan singa gori ke kartu sitiku nga raunangi ko tapar mata pilwai ena kena likerena oda merto bangalala taki ya kitu ndo bebu kino kitu ina wale busara nimbula binaka na ngauna ni baki keli nimbula binaka jonga na taro benonda bulan ke bakalo bong na motoka kabanga indua na dutal na motoka na ke ba sini ni surtagi seni sertifikat na third party. Don o ko wetraki na zabara ni muria por toke ni motoka e bongai. Taronga. Pinaka. Matai me kau tunti ke ambi man dona report binton report virtu no visa. Baleta ke vaka charge taki o ko bi longa ya ko bi tinin ni ko e dala. Ke vaka sengan inso tek tu motoka na kaurin ta kabo ko ikurin ronyo ko tabana mata vilwai. Roni tege buwan small claims tribunal ke baka lele na bakatata mena lemun undol la sombu se ke lebu sarna bakatata lemun undol ko tataki ko no moto ka herno ke ko taban mata velo e pana magistrates court na vale sarna ita ndo mandan da dengo na ngoni baki ke lebi na vale na no munindo bating mai dala vitali tengana tale bonene uti ni ngaunungo
Sa wiki na waitika ni watu tini wasiwasi varu ta kingoni va kikeli na nanda ndo wati mai na awito koni ka abulang itikina na wailesilesi mena Legal Aid Commission o wawini venati wale wani kiana soliting na ngauna rauni wa matata itikina sona lawa ka rauni na buke kemni sandola talitunga na taliboni na toluroro seiba diwa seiba kena bitu tolurua diwa seiba ndua. Naitai na butinga ni bingarabe ndo bagaidora. Ndo talangana tikina au kilani rawata taru tumeba lebu kena nomuni saba matata talitunga na bingarabe ndo bagaidora tiko taudoko ena buku ni tolu na yabu ndo bingarabe kina. Ena buku ni nonranangan reba merna buke ina leoni panua. Era ndo batimena ngoni waki kele na binga uni sala rawa ni ndo biwa sala takina. Pinaka na bakasala rauni ni nangir mai ni tu bola se rauni ni nangole saranga mai na ni tu bola ka bikem ni na buku ni tar bakasal membaleta nomni lenga bakalawa ke baka ke to reda ni san dondonu mena kau baka kau kina mata belawai kita usan ngai rauni bakasal tekem ni moni vitamin nomni bola kerker bola kerker chukuna application form kondo filtaki filtek nga koya bibo tamay na beka keto ngandraba membaleta nanomuni kisi mena bibu kena kena la imbiwe na mata belawai filtek nga mena fomea keto usan ngai mi ases taka rentora rosi tol nesinga otia san ngai ndo kela ina ken matala kasa approve taki keto usan ngai tarar kisi baleta nanito bengarabi keto buke irnga oira erseng ni rauni rosomo na loya vi kenta na sindron somna loya keto ndau bebu kikina ena bukini vi bakasalta batala kena bukini vi mata tai kena mata belawai Pina wale busara na ngoni wake keli ni sambulu binaka isa ni bulu binaka donga na nungu batatar mbele tanga na probate nungu na nito ngele bola ichi ko binungu mbu batiki nungu ta ya matenga ni lu nungu mbu matisara nyo nungu ta yo tamago batiki nungu mbu ro sini bola twendo na will o kilanga sio dhembe kana rini claim no bukuni probate so o lubirto na nungu mbu orto nungu tatali lai sio ketu na lubi toleto na lubi nungu ta ko ngaya Pina walebu binaka rauni rtona rauni kere iliuna grant orto na lubi nomu mbu orto nomu tatali lai iyo eseng ni tarobi kongori ena bukuni nomu bia kere na grant ke mondo talnga ndoro ni kere na grant ena bukuni nona share o tamamundo ke karto sindo ni apply tang na grant orto nomu tatali lai tiku talnga na kokobi ke mona apply tang na grant o ke mondo no bitadini ena bukuni share ni tamamundo sasa muna muni bata taro ya sabinaka Pina wale busara bata taro te mai sabaro daba te na ngoni wake keli en butinga ni tikino ni sabareta tiko membaleta ni ndoro sa taratong mai en ruana madao sa oti se ko na lawa ka bauda tiko na bika membaleta na nonrando bada lai lawa mure sartala tunga mai na ngoni ni abu vale na bi lawa so bauda ka baki na bi kambimbingo en ndo le de kasar tunga kina ni toke se ko na kenan do bola ina nonde yao veira anda seng nikilato na nandun imbulando dina todo ko lebo ngona o kenda gani to ke tendo le de ka tu na kamen tendo da ka ena bukuni nonda seng nikila ana bonno amenda ngole nikina ena bukuni nonda bina kata na bebuke bakatan laki na ena bukuni na be ka menda da ka merra oni nda buke kina ni to tambana na Legal Aid Commission na matambos ni bebuke bakalawa keto nde bebuke ena kisi ni criminal cases kisi ni mata bubale membale tirnangone beka membale tana mata bubale wakatang laki na kisi ni civil cases kontrol sa tarati abagala kaya na singani ko Pina wale busara ni mbula binaka na ngoni wake keli yani mbula binaka dualis doran butaro bi no tundo kai ona eviction notice kau nga may nandila ninggele tawani pakatono doon siya kau ko talaga nung dalawang manikoro ko na viva eviction notice may biro na sikundo na lumani vale sa na sininggele lumani ko inawale na batatar iyo na eviction notice kau kororo ko ya iyo na kau nga kaya ka oiko o sulia na eviction notice oiko o tokya na tiko nanggele
Kero balik ya bukayan na ona sulen eviction notice na koro. Ena viende endreti ko balik tasi madal na ngela va koro eto ken tiko na matangali sene abusa. Kembal siangan don tamata ren sulen eviction notice. Ena viende katikin on revi kondo nuina to ke to don ngele len matangali. Na wale sama tatan dia na numuni tuku ena vivandi itiko. Namba ngani talevoni hero nindo na taraikina na boile silesi ena buni kana mai dabo tiko na ngonongo. Vina kana itu na bani talevoni ngana bole liu. Ai suwa na tolu dua vio 5 na bani talevoni viko yaki na viwa 2 5 8 tolu 5. Vina wale busaro bo bini vina tiu wale bo ena buni ngau ni baki keli ena nanta ngonongo mai bulangi tiko na boile silesi ena Legal Aid Commission pana pasa tawake sana dapat ngaki na nanta ngonongo ni tangni na roni na buki kimni tiko na bibaka sama na bana nano kautung mena Legal Aid Commission ena nanta ngau ni baki keli me daba nanta ngau na batang gona madao katumai ikalongan sa tiko ni sama demanda.